Chitini phaing kora narkeb arni Asom Janajati Sangskritik Mahasabha tiri pialong klembang atum maipu chunbang penchenglok taralangso Karbi Cultural Society sahemalong nang humrisi Karbianglong District arlokido inglong akhai so khebere matum pen kosonsi mithang jutang jubat ilamiki pindeng sumpot doan ke parang sabwer thekjia puthak chingki chingwai pon Asamalong riarlokido penangan khebari matum amethang alam aki chingbotanglo Lasi khay barim doan chingrum pet pen kiwir rang ajutang ko sonsi kang thur thekjima po athepi enponsi bangso asong senglo. Asamalong riarlo hong pen kiwang kibe kichiaso influx nang kebat pik ajok ladak aprang pen kido kepathir longle hem phumate khay barim atum alamaki nimrokom jutang jupat kecherai kom japhan akisung dotang loku athepi enponsi kadukawe chingki chingwai derapi Chedon Sarpen, Asom Janajati Sangskritik Mahasabha Karbianglong District aro Parjaponsi, Mei Puarpu Dorsing Dera Dun Maipu Sonob Bordoloi Dun Kong Chunbang, Nairam Bosumotari Lamjai Sarpo Hinchong Tiso Penchenglong, Dimasa Tiwa Boro Kuki Mar Lapen, Kaprek Hebare Matumaphan Klembang Arpu Ingwai Ponsi, Keseng si Apharman Janajati Sangskritik Mahasabha Karbianglong District Committee Senglo. Chitini phaing koiranar kebarni bangso amailong kacheparaya tengki kebangji phaikunia chiklo. Niphai ing koira hinipen niphai ing koira clear nian nithoma pharman asamangkang pi arlo kedo khebari matum keseng si Apharman jutang amai arongaje kepado ponji aphanta pangdakpo. ইয়াৰ জৰিয়তে অসমৰ সকলো জনজাতিৰ যি এটা মহান উদ্দেশ্য অসমৰ সকলো জনজাতিৰ কাৰণে এখন উমৈহতীয়া সাংস্কৃতিক মঞ্চ গঠন কৰি এই মঞ্চৰ জৰিয়তে সামগ্ৰিকভাৱে সকলো জনজাতিৰ যি লোককৃষ্টি লোক নৃত্য লোকগীত লোক পৰম্পৰা লোক বৈভৱ এই সকলোবোৰ কেনেকৈ শুদ্ধ আৰু ভাল ধৰণে আমি প্ৰসাৰ কৰিব পাৰোঁ সংৰক্ষণ কৰিব পাৰোঁ তাৰ এটা প্ৰচেষ্টা আমি চলাই আছোঁ Pinpur me Asamalong riarlo Karbia khaya tumta jutang jubat pindeng sumpot nimrokom kangtang kring polam chini pamisi Asom Janajati Sangskritik Mahasabha tum khaybarim doan jutang arongaje kibi ponjia phan taralangso along ki jongpon ke KCS lapen Karbiang Autonomous Council atum ki claim kidam kachepaduk ang theglo puta cheparoka min kivirang khaybarim tama jutang koson se kang thur ponang jima laso tobar bang japon nangpo laso akamata pense labang so song keseng sinili phan ke thektedat sita alang litni phan ke bidi sara kong bo nang pilo chief advisor sanang pilo si dak pini ke chengsi la district tin long keseng bang ke pini dak ilitum di Karbiang long si seng chenglo non taring ko e bang ke morigaon bang seng po sinili kaddo ga be bining the bang halo kaddo Karbiara ra phan Ilika cumiri bangala halo, laso khaybari matum apan kang thurpon jutanga mo lameta mo pindeng sumporo mo laso kang thurpon arong nang chirap nang chitu dunju bisini thelo. News report Karbianglong Live.